večerova, ovo je prekrasna gretka, posle mnogo godina Kumanovo uspea da organizira jedan turnir po borilačkih sporta. Ova deneska je praznik za oči i mislim da ga ne pogrešime što ova manifestacija je stavljena modelove na Kumanovo. Kumanovo se godina nazad pravi kumanovski delovi, neorovski delovi, u koji ima niza sportski kulturni manifestacija. I prvi pat po inicijativa na jedni entuzijasti, ljudi koji ima klub, to je MMA Kumanovo 2006. godina, su svojite dostiguvanja u borbike na kickbox i MMA turnirite, dokaže da ova što neće da se slučuva pogodilo za Kumanovo. Kumanovo istorijata je prepoznatljivo po toga što politički sportovi napravi vrhni sportisti, dve olimpijski medalji osvojimo i rade to. I sada na neki način ovo sport do problema Kumanovo. Dok mu zato deneska prv turnir ovako vid do Kumanovo se nadam neka volio period koji je tradicionalna manifestacija koja prepodiguje entuzijazam na ljudi koji stavljaju se malac ovaj sport. Dok proglasimo turnir zatvoren, na kada je večno Kumanovo, da žive Kumanovo, da žive Makedonija, da se živi, da ga pobedi podobnije.